twishakamo ibisubizo kandi ibyo tumaze kugeraho birivugira, kuko tuzi neza ko akimuhana kazi imvura ihise. Twarabibonye. Reka dusubize amaso inyuma turebe. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 ingengo y'imari y'igihugu cyose yari miliyari 174 na miliyoni 400. Ubu zimaze kugera kuri miliyari 3245 na miliyoni 700. Icyizere cyo kubaho cyari imyaka 44. Ubu tugeze ku myaka 68. Tuvuze impinduka mu mihanda, amashuri, amavuriro, umutekano, umwanya ntitwawubona. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 ingo zifite amashanyarazi zikubye inshuro zirenga 10. Amazi meza kuri bose, gira inka munyarwanda, mutuelle de santé, bye bye nyakatsi n'ibindi ntarondora muri aka kanya. Ubu igihugu cyacu cyese imihigo ku rwego mpuzamahanga. Mu kwirinda coronavirus turi mu bihugu bya mbere ku isi. Mu kuba ahantu heza ho gukorera ubucuruzi turi aba kabiri muri Afurika. Mu kugira isuku turi aba mbere muri Afurika. Mu kwihuta mu iterambere, mu kuba ahantu heza ho gutura turi mu 10 ba mbere. Ibi byose tubikesha ubuyobozi bwiza ndetse n'abasora batanga umusoro wabo neza ndetse n'abaturage beza. Niyo mpamvu ikigo cy'imisoro n'amahoro gitegura buri mwaka umunsi wo gushimira abasora. Ibikorwa bijyanye n'ukwezi ko gushimira abasora uyu mwaka bizatangira tariki ya 5 Ugushyingo uyu mwaka. Mu ntara y'Amajyaruguru ni tariki ya 5 Ugushyingo, Iburengerazuba ni tariki ya 6 Ugushyingo, intara y'Amajyepfo ni tariki ya 11 Ugushyingo, naho mu ntara y'Iburasirazuba ni tariki ya 12 Ugushyingo 2020. Ku rwego rw'igihugu ni tariki ya 20 Ugushyingo 2020. Insanganyamatsiko iragira iti dushyigikira ubucuruzi twubaka ubukungu buhamye.